Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Musi hu tshi vha na zwiwo zwa mupo, vhathu vha shavhela fhethu hune vha vhona uri hu fana na zwitshavhani zwine vha bva khazwo. Izwi ndi u ya nga ngudo ntswa yo gandiswaho kha dzhenala ya Humanities and Social Sciences Communications. Musi mulilo wa ḓaka u tshi ṱahadza Colorado nga ṅwaha wa 2021, vhadzulapo vho vha na awara dzi si gathi u dzhia tsheo malugana na uri vha ḓo ya gai. Vhaṅwe vho shavhela kha ḓorobo dza nga tsini, ngeno vhaṅwe vho ya kha vhupo ha kule lwa dzivhege u ya kha miṅwedzi. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga New York University. Philisi dzine dza shumiswa nga vhathu vho zwimbelwaho dzi nga vha dzi na mushumo muswa. Borasaintsi vha ri vho wana uri philisi ya procalycide i nga thusa vhathu vhane vha khou bva u vha na mutsiko wa muhumbulo. Tsedzuluso yo wana uri philisi iyo i khwinisa u humbula kha vhathu vhane vha vha na ḓivhazwakale ya mutsiko wa muhumbulo. Mawanwa o anḓadzwaho kha dzhenala ya Psychological Medicine a khou bva kha ngudo yo rangwaho phanḓa nga vhodokotela Angharad Dakate u bva Yunivesithi ya Birmingham na vhashumisani ngei Yunivesithi ya Oxford. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one, nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe, dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa ku endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.